Thank you very much. Asante sana. Hama ko jetago Eric Njogona no kuri social media manjitaga MC Baby Rasta. Oh nice. Yes. Wera wako niko MC. Wera wako niko MC. Good job. Wena ma hype event ko hypera. Eh. Wena team building ka wekira. Oho ne ngoragwo de instructor wa gym wetagwo Fireframe Fitness o haha Nyauru. Oh, you're a gym instructor. Yes, I'm a gym instructor. Tugikunyitana na mbere kunega na mundu agagikorora agakuhe wera ya wera. Ya wera ni 0702 0702 60 15. So rudia tena. 0702 60 again 15. Ohore ndenda kwika a make apology kwi wa Kiruba. The reason being ndamuhureire mande no ngimwira ndahiro namba yaku last year ni brother yaku Karao tukihingura 018 ndeciritie ni uroka kuhingura nigetha uhe wira wa hype man na dancers yoho koguo oha uguo riu nikio ngakuhureire mande ukihenia ngikwira ni ndatu no ngikwira ndahiro namba ukihenia je na kuhenia nigetha tuhanire ino ni njanjo ya muturire ni njanjo ndwahire kanya ndiki ndathiaga atiriri ndahiro namba yaku ni brother yaku Karao agicoka ngiconfirmiro namba iyo ni Karaiko ndiria ndarira Lanasi event riu hau ni otaetereire wigue ngirenga ukihura cindano no ukihera cai yoho tondu nawe mwanake mwaga nurahura thadika cio tuko tukamake. That's well done. Thank you so much. Asante. Ndacokia ngatho. Asante. In case we na mataha kana we na ndumo kana we na iya we na cio. Yes. All over the country we usually travel. Mamurima Fest, Kemi Fest, zote Wima Fest. Yes. Tugakuhe hype. Na ndikunyita microphone uguo. Mashua ndidi. Nitugukunengera thaa 8 tuigure ku hype. Ndiguku. Nigetha tu hype Tony Young na Karaiko Master. Asante. Wagwan. Wapi kelele? Asante. Huyo ni MC. Ndio hayo hao. Oh no, watu